Maya pa abak po kaya katamungan, pag masusyan tayo po ngayon katlunan Domingo ning karaniwan a panahon. Pagkiabetala po king kaya katang kapag masusyan king banalamisa ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan da ring makatuki, Maylene Magtoto Anusasyon, Irene Mejia, VW Dermatology 12-year anniversary, Emmy Narciso and family, Imelda Musni and family, Patrick Candy Guanson wedding anniversary, Dan Grace de Guzman wedding anniversary, Mr. and Mrs. Tess Caranyas, para king kapasalamatan king aldoning kebaitan daring makatuki, Dr. Nat Soliman, Jojo Villanueva, Carmela Dizon Anyes, Jennifer Go, Emmanuel Foronda, Juana Gonzalez, Gabriel, Eli, Casey, para kay personal akayadwanan daring makatuki, Debbie S. Rason, Mr. and Mrs. Darnell S. Rason, Mr. and Mrs. Calvin Kate Leo Haresco, Mr. and Mrs. Randy Gilas, Noah Antonio, Mr. and Mrs. June Capis and family, Mr. and Mrs. Danilo Rason, Ryan Salvador, Shaina Stacy Antonio, Rowena Lagman Songko, Jonas T. Manarang, Edgardo and Beth Palo, Herminio Linet Lucum and family, para king ligtas sa pamaglakbe ng Dayrit, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Maylene Magtoto Anusasyon, Mary Janet Castro, Jerome Yusi, Rolando Polintan, Sister Melissa Arciano, Corazon Canlas Quiason, Reyonico Salvador, Leofer Rason, Virgilio de los Santos, Victoria Aguas, at dinganggang kakaluguran at kamaganak amasakit. Para king alanganggang kapainawan ding kaladwa daring makatuki, Moises Musni, Virgilio Narciso, Pepito Velasco Sr., Jan Baluyot, Enrique Capulong, Gloria Romero, Manolita Pasyon, Romeo and Rodinil Lagman, Maria Monica Bata, Remedios Saldana Calilong, Rita Calilong Hurtado, Rico S. Calilong, Mara Calilong, Luciana S. Solalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtanco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, Simeon Chamson, Sophia Chamson, Pablo and Emerciana Mercado, Vicenta Hudilla, Chobaldo Hudilla, Reina Eileen Calaguas, Isidro Valentina Calaguas, Milagros de Leon, Demetrio Gutierrez, Maria Gutierrez, Clarita Gutierrez, Elvira Gutierrez, at ding sablang kaladwa king purgatorio.
Talakad tamo po at ikanta tayo indalit a pamuklat. Kilagyuningig pa ang pananganak, panubalan ng Espiritu. Amen. Yung Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka antimorin. Good morning po. Good morning po, Amo. Po pareho itang ngakakit mo. Ampoy kaya kang tagimpan. Ngakakit mo, nung nangakakit ng mata mo, nung masala, madalumdum, nung may nanakamata, nung ating pader, nung malwalas, o ito'y ngakakit mo. Potang ating tagimpan, mas malwalas, mas marayo, ang madalumdum, malino. Kapatat ka rin panahon, alatang tagimpan kimbye, bukod bukay ngakakita mo kay Aldoldo. Tagapantasan ng grasya ng kayatang ginong, ituturo kay katamo, mika tagimpan, mika vision ng kayatang biye. At ka rin panahon, mika salata mo, si Shantala, Rikata, kasalanan. Itakan po. Magumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling may kasala kong bena, king isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Huli nita, ipanigapu ko, kan Santa Maria Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginuta mo. In Diyos, sa may payang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad darig kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Ganang tala puring kaya tang puring ipangadi. Di kaya tang intensyon kaya tang misa. Oy paming mayupaya, ing lugod ay alok mo parating mimigit, karing maragul ng diling panenayan, ning makatao ming kapagnasan. Uling maygit king maula mo kesa king makataong puso. Pamahalan me imbalang pamisip, imbalang malasakit mi king biye. Ading ke kaming kakulangan at kainan, era sana apampanan impanalawe mi king ke kang kaligaya. O idayo da kami sa king kapayapan apengako mo. Itiyadon mi kapamlata ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro ng Nehemia. Delaning Ezra, apari, ing libro ning batas ketang lugal, ang nungnula mititipon, ding lalaki, babayi, at anak, amakaintindi na king pisasabihan. Binasa ni Karela ing batas ketang lugal, ang nungnula mititipon ding memalen, manibat na itang abak hanggang ugtong aldo. At may kiramdam lang amas ding sabla. Makatalakadya i Ezra, king entabladong dutong, agewara para king pamitipon ay ito. Makalawe lang nga namata ring tao kang Ezra, kabang makatalakadya. Tinalakad langan ding tao anyang biklat na ni ing libro, nga ng Ezra. Puriyan niya ing Ginoo, ing Diyos, asari, daygulan. Tinasdo ring gamat da ring tao at ngarang may kibat. Amen. Amen. Di kuro ring buntok da at migsakabla king gabon, king pamanyambada king Ginoo. Binasa Karela ing batas ning Diyos, at linikas de ampon binye kabaldugan, ban aintindihan de ring tao. Inyang abalu ring tao ing sukat dang daptan, agpang king adwaning batas, metagkila kapanamdaman at mipakyakla. Inya Nehemias a gobernador, i Ezra apari at biyasa king batas, at ding levitang manisplika king batas, sinabira karing tao. Iting aldong iti, banalya para king ginung ke kon Diyos. Inya, eko sukat malungkot o kikyak. Muli na kayo at magsaya. Mangan kayo at minum, at dakayanan nyo la retang alang pamangan at inuman. Uling banalya, iting aldo. Ginoo, inya eko sukat malungkot, ing tula ababiening Ginoo, ke kayo, iyang kekong sikanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ding amano mo, Ginoo, espiritula at biye. Ding amano mo, Ginoo, espiritu la at biye. Ing batas ning Ginoo, ganapya. Babiyayang bayong biye king tao. Apanaligan lo ring tutuntun ning Ginoo. Kabiasnan babiyera king tao alang balo. Ding amano mo, Ginoo, espiritu la at biye. Ding kautusan ning Ginoo, matulid la. Nino man ing tutupad, tula ing kamtana. Ding utos ning Ginoo, ustula, babyelang sala karing mata. Ding amano mo, Ginoo, espiritu la at biye. Karapat dapat, ing gumalang mitmong takot king Ginoo. Sukat manatili iti kapilanman. Ding atol ning Ginoo,
pawalang katutuan, alayang kakabiran, ninuman. Ding amano mo Ginoo, espiritu la at biye. Di nga manong lulwal karing labi ko, at ing pamibule-bule ning kakong puso, maging katanggap-tanggap la sa arapan mo, o Ginoo apya kabatukong matibe, at kakong talapagligtas. Ding amano mo Ginoo, espiritu la at biye. Pamamasang ibat, kimunguna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Mengari yaking metong akatawan, ating dakal adake i Kristo. Makanyan man, metong nyamong katawan, bistaman dakalyang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamongan, Hudyo o Griego, alipan o timawa, may binyagtamo king metong mong katawan, king kapamilatan ng metong mong espiritu, at itamongan, minumtamo king metong ay espiritu. Uling takalang dake ring bibilog king katawan, at metong yamong dake. Nung ingbitis sa biyana, uling eko gamat, eko kayabe king katawan, ita mga baldugan, king ena niya dake ning katawan. At nung ingbalugbog sa biyana, uling kumata, ita mga baldugan, king ena niya dake ning katawan. Nung ing mabilog a katawan matayangan, makanano yang makaramdam, at nung puro neman balugbog, makanano yang makabaw. Dapot epin makanyan, Siriya na lang binili ng Diyos ding miyayaliwang dake king katawan. Alang katawan, nung bukod yamong metong adake, king kamatutuanan, dakala ring dake, dapot metong yamo ing katawan. Inya naasabi ning mata king gamat, era ka kailangan, ni ing buntok era asabi karing bitis, era ko kailangan, emuita. Etamo malyaring mie nung alalo ring balamo may nanang dake ning katawan, at deting isipan tamong alang kabaldugan, adake ning katawan, ila mismo rin sukatang pakaingatan. Kabang detang dake masanting lalawan, ila ring lalutang pakadinan pansin, era naman kailangan, ding mga lagong dake na ning katawan tamo. Dapot pibage-bage no ning Diyos ting dake ning katawan, bandinan mas maragul at angalan, detang dake ning katawan aalang makaing dangal. Inya alang pamisagsagan king katawan. Dapot ting miyayaliwang dake atin lang masabal king metong at metong. Nung ing metong ng dake ning katawan manandaman niya, ding aliwang dake manandaman langan abe na. Nung ing metong adake mi parangalan niya, ding sablang dake mi paralangan abe na. Uli na niti, ikongan katawan ako ang Kristo, at ing balang metong kaya kayo, dake na kayo. Bibili no ni Diyos king iglesia ring sabla, king sukat dang pagkabilyan. Mumuna ring apostol, kadwa ring propeta, katlo ring talaturo, at kaybat ding darapat mala, at detang ating upayang manulu, o makasawop ka ring aliwa, o mamahala, o magsalitang miyayaliwang amano, elangan apostol o propeta, o talaturo, ilangan ating upayang gawang mala, o manulong sakit, o magsalitang aliwang amano, o magpalino, nung nano ing kabaldugan da, reting amano. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap abalita.
Itamongan po, ing Gino tinubod nako ban ipanaral ke ing mayap a balita kareng pakakalulu at ihayag ing katimawan kareng bihag. Inginu manatili kaya kayungan. At keka antimorin. Pamamasa aking may pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Gino. Takala mo rin ding mika pilit sumulat kasi lasayan tungkol king kayang mga palyari busal mi. Makapahayag karing-karelang sinulat at sinabi kaya kami king may kasaksi at may naral kareting bagay, iba't king mula. Kay ba't ning masusing mitmong kaingatan, iting sablang bagay, may yapan ko kinging misulat kong metong amayayo sa kaselesayan tungkol para kay kayo. Kagalang-galang at Teofilo. Depatan ko iti ba nabalo yung lubos ing katutuan king sablang bagay amituro kaya kayo. Bigbalik kaya Galilea, Jesus, at ing upayan ng Banal Espiritu at Jukea, mikalat yung balita tungkol kaya king mabilog a lugar ita. Tinuruya karing karelang sinagoga at karing sablang ating sabla pupuriande. Kaya ba't nanita migbalik yan Nazaret, Jesus? Ing lugar ano yung meragul. At king aldoning sabat, ang timoyong ugali na, mintaya king sinagoga, tinalakadya, ban mamasa king kasulatan. Binyade kay ang libro ng propeta Isayas, biglat na libro at ikitay lugar, anong lugar makasulat, ing makatuki. Ing espiritu ning Ginoo at yukan ako, uling pinili na ako, ban ipanaraling may pabalita ka rin pakakalulu. Tinubod na ako, ban ihayag, ing katimawan ka rin bihag, ing mibalik na panimanman dimbulag, ading mikabusla king kalipitan. At ipabalula king banwa na ring pamagligtas ng Ginoo, king kayang balen. Lilo na yung susing libro, binalik na keng talasaw, at linuklok yun. Makalawe langan kaya ring sablang tao, king sinagoga. At nga nang Jesus karela, meto pa jeti ngeni king kaya kayong tingdakin kasulatan, kabang pakiramdaman niyang mababasa. Yung may pabalita ng kayatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kilagyo nagigpang po rin anak po ng Banal na Espiritu. Amen. Eman po pareho ng salitang amanwantang tagimpan at panimanman. E po pareho po tangakakit mo at po pa ingkaya kang pangarap, ingkaya kang tagimpan. Sometimes we call this the vision and the mission of Jesus. At po metong at talasulat libro ng lagyo na Stephen Covey. At niya po metong libro entitled na 7 Habits of Highly Effective People. Itang second habit nga na always begin with the end in mind. Parati ka dapat mag-umpisa nung mga nanoy mayari. Pasibayan kaya po, parati ka mag-umpisa nung mga nanoy mayari. Tenda ko ang halimbawa. Kunyari mo, at ikaw mo rin pagawang bale o pagawaming baleyo, pa-renovate me. Bayo ka sasaling semento, bayo ka sasaling bakal, bayo ka sasaling dutong o pintura. Dapat nakakit may pa makanano yung mayari.
the details of it as much as possible. Nung makanano yung mayari, o ito, yung maging gabi mo, nung nanusalwan mong dutong, nasalwan mong pintura, nasalwan mong bakal. Maka akmayin kaya kang gagawan ngeni, kaya tang paintungulan akayarian, ning kaya kang pegumpisan. Always begin with the end in mind. Wala mo po, tas sinagay kang taxi. Yung mumunang kutang ng sasakay taxi po, tang kutang sagay kang taxi. O kaya tricycle. E ano mang kutang kaya ka ng mag-tricycle o mag-taxi, at ikang pera. O kaya na naman kutang kaya ka ng mag-taxi o kaya ng mag-tricycle, kumusta na ka? O nano lagyo mo? Yung kutang na, nuko pumunta. Saan po kayo pupunta? Uling obra ng taxi driver, ang tricycle driver, yatad na ka, nuka munta. Pero nung sinagay kang tricycle, sinagay kang taxi, eh nakakitnan ning mag-drive, mag-nervous na ka. Pero na mo, nung kilala na ka, mumuligal dol, yung balayo. Pero kung tako pamikit, ikaman, ala ka sinabi kayo, pero sinulong na makatakot. Nakasakit yung biye, susulong tamo, may paparayo tamo, alata naman pa yung tungulan. Pwede balo yung parasan. Kasanting po, potang atintang panimanman at atintang tagimpan. Iti po yung sinabi ng Jesus kay katangan. Jesus is just starting with His gospel. Ini pong binasa ko, iba't king Ebanghelyo ng San Lucas, magumpisaya pa mo. In fact, part of it is an introduction of the gospel. At sabi na po, sinulat ng Ebanghelyo ngayon niya, tinyang sila talaga yun na, Teofilo. I wrote this so that you will be guided by what happened and what were taught by Jesus Himself. Ito po yung Ebanghelyong gagamitan tangin yung sulat na Lucas kang Teofilo. At nga na Jesus atin niyang binasa king sulat ng Isayas. At nga ng Jesus, tinubod ako ba ni pahayag ing mayap at tinubod ako bang ipahayag ing katimawan karembihag. I came to proclaim freedom and liberty to captives. Ing pamagbalik da pa ni man dembulag. For the blind to regain their sight. Ing pangayabos na rin malilipit, freedom to those who experience their own oppression, to go free. The prisoners and the oppressed to go free. At ipahayag ko yung maya pabalita kareng pakakalulo. To proclaim a year acceptable to the Lord. Magumpisaya pa Kristo balo na ning gawa na. Nung ayaw tayo po ini, this is the vision, this is the mission of Jesus. Nung malino kay katangan nung nanong burita ang gawan, timo meto kang pengari, siguro pwede mo sabihan, bilang meto kang pengari, tagimpan ko, yung mangyayari lareng anak ko, kay pamag-aral. Pangarap ko, dahil anak karening, king pamilyami, masanting la namang kinabukasan. Tagimpan ko kay pamilyami, may kakalugod kami. Potang makanya ni nga kakit mo, maging lang tutu o ilang panigobran tamo. E tamo mo aldoldo mabibigay kayong akakit tamo. You don't only live according to what you see, but according to your vision. Ngayon mo, nung nano mo nga kakit mo, you complain. Ay, baka niyan kayo ni sapang bato. Kalat-kalat yung basura kayong dalan. O ito mo yung kakakit mo. Pero nung ating ang tagimpan, sabihan mo, datang mo rin panahon, maging malinis kayong baryo mi. O ito yung tagimpan mo. You have reason to work. You'll have reason to have a mission. You'll have reason to work harder. Itang mag-complain ka mo. O itang kabut kami mo, at makanyan keti, kaskop. Kasup kendalan.
E di, mangarap tamong lumalas, salese. O kaya, o ba't makanyan? O ba't makanita? When we only complain, then we're just creatures of our situation. But when we have a vision, we have a dream, at ikang pangarap, at ikang tagimpad, at ikang paintungulan, at ikang direksyon kimbye. Akakit mo nung nano yung kaya kang paintungulan. Ang yang kareng anak, kutang nyo kareng anak, anak, nanong buri mong maging. Kabang malatila pa, nanong pangarap mo. Mo sasabihan, tangi kami makanya, tangi kami makanya. Ilabas na po ito, kaya katamo na ito. Pero kareng anak, ituruyo lang mangarap, maninap. Encourage them to dream and to have a vision. Kaya ba't sabihan mo pang, buri ko maging kong teacher. Sige anak, supportan da ka. Supportan ta ka, hanapin ita commercial. Bisa ko po maging engineer. May kakamuan, ang engineer loko, nakakasya sa buntok ba, nano ka mag-engineer? Hani? O nung makanyan, samasan mo yung pamag-aral mo. Baka mayari. Potang ding anak, tuturuta lang mangarap, maninap. King mas masati ka kinabukasan. Sisikan lapulog. May kakagana lang MBA. Uli nga tilang direksyon. At ilang paintungol. Always begin with the end in mind. Para di ka makumsa nung nanong dapat makananong mayari. Owning your direction. Focus your identity and your identity. Potang kakakit mo nung nano yung paintungulan. At ika mawala. At ika masira, Aldo. Minsan po ting metong nga turista. May nakit siya nga duwang magobra. Hindi nga duwang magobra keng construction na yung metong nga cathedral. Itang turista, kinanay itang metong magobra medyo mapaliya buntok ang po mapagalya. Ang pong lupang buisit. Nanan itang turista, nanong gagawan mo? Bunga kakit. O tukutang mong nanggagawang ko. Denim bato nga rin, ibubuat ko lang. Dadala ko kita. O iteng obra ko. Kumakong bato ken, dala ko kita. O iteng obra ko. Moriya kakit. Muaya po. Itang turista, curious siya kasi nano yung gagawan daw. Itang kaduakit nane, masayaya. Ganado yun. Mapagalyapit, pero lupang burining gagawa na. Kinanay itang kaduang magobra, pareho lang gagawa na, deta magobra. Ikay naman po nang gagawa nyo. Ane kasi, mo balo. Gagawa kayong katedral. Gagawan mo yung peka maragula pisamban, king lugar mi. At potang mayari yan. Yung pamana mi kareng anak. Pag maragul miya. At ken kaya samba, ken kaya simba, ken kaya mga di. Anyapin po na ako saya, miyabe ko. Yung proyektong pamanggawa, kaya kaming katedral. Did you see the difference? Itang metong ngakakit na mo na ang gagawa na mamuat siyang bato. O itang mo ngakakit na. Ngakakit na, mabayad lang yung bato siguro. Pero itang metong malwala siya panimanman. Malwala siya tagimpad. Malawal siya panlalawi. He has a sense of vision. Mo itang ngakakit na ngeni o yung problema ngeni. Akakit na itang paintungol, amas marayu. Nung makanyan, ka man mag-complain kayong pagal, kayong pali ng Aldo, o rembato, marnat la, o mabayat la. You don't complain with the situation today. Mo papatasan ng kasakitan na ngeni. Akakit mo itang daratang. At makanyan, den taong kalupa ng Kristo. Kristo balo na yung gawa na. Luke chapter 5, ni. Balo na. At yuko kenip ka rin pakakalulo. Balang may bagwa kimbiyeda. Den bulag, ulwan ko la rin masakit. Den alipan, magilang malaya aking karelang kasalanan. At may kamaya pabalita, kareng pakakalulo. May kapag-asala, kareng maniwala kayo. Kapatid, iti po yung anwaran ko kay kayo. Iti po yung imbitasyon ko kay kayo. Bisa kong mangutang tawli.
Imbulag. Imbulag. Atin niya kayang palimanman. Imbulag. Pwede kayang mangarap. Imbulag, alay nga kakit. Imbulag, madalumdum. Imbulag, madalumdum at alay nga kakit. Makapiyak ka mo mata. Ipiyak mo rin kaya kang mata. Ipiyak mo yung kaya kang mata. Isipan mo pangarap mo para kayong kinabukasan. Para ka rin anak mo, pamilya mo. Isipan mo itang pamilya mo, masaya ko nga beyabe, kaya daratang panahon, mga ragul no rin anak mo, tika nga po, suko kayong masalese, kabilyan. Makapiyak ka mata pero akakit mo. Masalese. That is vision. That is your dream. That will be your guide. Ang diyang may akakit ngayon pero king kaya kang panlalawe, kasal pantayanan, maging malino, yung kaya kang paintungulan. Iti po yung kaya tang may pabalita. Sila yun ang ipampan ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Pasyagtapo, kaya katang kasal pantayanan. Sasalpantaya ako king Diyos, sikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ni Banal na Espiritu, mi bait kan Santa Maria Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubriyang mebye, pepayta siya banwa makaluklok wanan ning Diyos sikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabiye ang pong mga mate. Sasalpantaya ako king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang ding mete at king bie alang angga. Amen. Manalangin tamo king Ginoong Jesucristo, baning kayang mensahe, maging mayap yung balita, karing sablang tao. Kimbalang panalangin nga tapo makibat, magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Magsalita ka, Ginoo, at busnan mong makiramdam kami. Para king balayan mong makatipon keti, ban makiramdam karing kaya kang amano ning bie, at para karing hanggang kapilan man, pati nanggap king kaya kang amano. Bandamdaman det at alastas ing mayap mong balita, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at busnan mong makiramdam kami. Para karing kaya kang talasalpantayang mitatagulaling king aldoyti. Kaya ka at para karing sapilitan makobra king aldoyti. Baning mayap mong balita ning lugod, dasan doring sabla, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at busnan mong makiramdam kami. Para karing bihag amanaya king karelang kalayan, at para karing manatiling bibihag king karelang sarili. Baning kaya kang maya pabalita, mitamuan dasan dongan, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at busnan mong makiramdam kami. Para karing bulag, ema kibalo nung nanoing sala, at para karetang ema nakit o ebisang manakit. Baning sala ning kaya kang maya pabalita, antabaya na nongan, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at busnan mong makiramdam kami. Para karing kalulu, at ding mayalipusta amanyawad sao, at para karing karelang matulid, para karing pagsamantala at liligalig karela. Baning mayap ng balita ning kayang hustisya at ning karelang dangalan, mirasking balang metong, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at busnan mong makiramdam kami. Ngeni po, adwanta mo yung sarilitang kapagnasan. Ginong Isus, sing tula at ligaya, pasyag mi, tagulaling maging may pabarita para karing sabla. Lalo na karing pakakalulo. Bustan mo makiramdam kami, king kaya kang amano, at ikasayami, ing kaya kang mensahe, banketa, ingega na gana, akit da ingi kay ginumi manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia.
Manalangin kayo, kapatat, bandating yatang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo king ikapurit ikaligaya ning keyang lagyu king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, tanggapan mula reting kaya kaming ain, ipaintulot mong pabanalan dala at pagdalang kaligtasan, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga, At kaya ka yat antimorin. nayo rin puso yo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin ka dapat at matuliting pasalamatan dakang parati numan ka rin o ikpa, Diyos nga lang hangga lubos maypaya. King kaya kang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kaya kang karangalan. Agyang gilutan da ka pauli ng kasalanan mi, ginawa ka pa mo rin paralan, ban makapagbalik kay lup kaya ka. Ulinita yung kaluguran mong anak, may ganyang taong kalupa mi. Ban kalupa mi, yang makapagligtas, kaya kami king kapahamakan at pangalili king dalan. Kamarunatan da rin ang hel king banwa, iyampang da yung karelang panalangin, nimpaman niyang ba. Magsaya kami king harapan mo. Misugya sana ing siwala mi king karela, king matagumped ang dalit ning kapurian at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banal o ikpa, igang panibatan ni sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa narating ngayon king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyalang katawan at daya ni Ginuming Heso Kristo. Bayami daon ko sang luping pamaylasan at kamatayan, kiwaning tinapet pepasalamat sa kaya ka. Piraso na binyan na karinggayan, disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanahong katawan na midawan para kaya kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbayo talang hanggang tipan, ami bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawaran la rin kasalanan. Daptan nyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Yang ini gaganakan mi o ikpa, ing kamatayan at pamanyabli ng miyebye ng anak mo. Daron mi keka, tinapin na nimbiyet kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka,
Pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pag-amuamo, ikami sanang misulusulog ing katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan meo igpaing Santa Iglesia mo makalaganap ing meto yato. Ban mi ganap iking lugod kambe ng Francisco kay kami Santo Papa. Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari. Adinggang malugod susuyo, king kang parokya. Ganakan mula na naman di kapatid ming pepainawan at maninayang subling miya ding sablang miyango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Nindunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santong tinupad ginman mong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayipayang tutukagom ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Ngeni manalangin tang mitmong kapanaligan at lugod, kingig pa, king amanong tiro ng Yesus kaya katangan. Ikabuso kami o ginuki sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bat king kasaupan ni kang pakalulu parati kami kabus king kasalanan. Minigtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kami talapangabus. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman king alanganga. Amen. Potang malino yung kaya kang tagimpan,
when your vision is clear. Malino yung kaya kang pangarap. Ang pang ating pamagkamali, ating problema, ating kapagsubukan, kayang sitwasyon na ito. Balo mo, lagpas pa kanita, ating kang paintungulan, ating kang asamasan, ating kang akumpuni, uling ating kang pupuntalan, ating kang pangarap. Hindi sana yung mamiya kapayapan kaya katangan. Eta mo maliligalig, eta mo tatakutan. We should not be confused. We have a vision to follow. Atin tampayin tungulan. Atin tamong tagimpan. Hindi sana yung mamiya kapayapan kimbalang metong. Yung kapayapanan ng Ginoo manatili kaya kayo ngan. At kaya ka antimorin. Kapatat, dake tamong yung kapayapan at makaskan lubak kapayapan kimbalang metong. Kapayapan po kayo ngan. Kabitala rin wanang tanggamat, malapit king katang puso ka rin makasiklot. Nyo yung kordero ng Diyos ni Jesus milalako king kasalanan na ningyato. Duwan na rin mayaos king apunan na ning kordero. Ginoo, e kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miya yung amano mo, kumayap na ako.